sedih. Apa na pernah pagaji ka lama. Tanggal baru na di pagaga info. Ay, lo kata masalah lo sisa lama. Aga tuh sah. Tahu kesan di aga bila bosi tanpa komentama. Anu ta. Loka kasi makutan apa na cer gajiku. Pak, capo pengalito lego. Oh, di na may sasa. Jo ke bawah no lo musinga pali ambo jar saratu napa ko gajang pak aku demo jo ke singa dia betul pagaji ko pak dengan tadi capo ni lo mo to nagagaji ay ko jo ke singa sisa ambo saratu sabu mama ka dapat lama jo ko no lo musinga ambo napa ko pagaji ay lo sisa ngajo kali apa senyo lo jang capo ni lang kali bapak anak teh wah pak gue lesin buah teh mon rambo boleh kasapa kontrol nongkrong dan juga tapi kaje wit papa mau dili ambo itu datu daru tapi dia naji ke biar jike celak dia tanah jike sip sambo itu ngajar ay kui sambo itu ngajar karena jamu puro lalena ay pokoknya jadi to menu singa ya wah cantik kau itu cewek ini ya mimi itu mah kun rekawi hambo sereso ni nata jangan petelama na dan aku mau jumpa bulan bisa maga memang nangki anak saja petelama di urusan ayah sambo asakin deramu 100 petelama nah dia pun wajah nah iya anak suruh melo makan kue Esa, dia coba aja petelama. Cuma ya duye kantongnya lo ngapa ke ketemuan karena tak bulu nak sejanji cewekku Facebook ya ketemuan ngesona. Kau deh tongan apa gaji ka petelama aku demo wajah kayak itu cewek mana sama gaje? Ya kita nyetomi cewek mewah chat gitu. Bisa panas sama napa tuh kaje telu ngeso si chat ku Facebook Rambo hati-hati kok cek tawe ku sosial media nasaba petelama pura turun tuh makun rekawe ku betuna ku abatira iku di mata pe nontongi filena abatira ketukur jolo pale sawa pikri pak jaki de tonu wajah indra ku petelama rasara tuwe detona sesuai harapan ngerlo wes runtuh jolo tar kalau mapik jolo sah di yo oke sih boleh mbok sana permisi ada ngapa telama ya salah karena upah ke joka dia tonu wajah indra kur seratuwe nah makun rekawi lalu si runtuh petelama maku tambok iku kindra tahu aja lo indra tanah pergi magaya mau agayane itu cewek itu natanya tepale asli Allah makun rekawi muruntuh mudupa itu ambok